Dobar dan želim svima. Evo danas bih htio s vama podijeliti jednu informaciju koju dijelom mogu dokumentirati, dijelom ću pokušati predstaviti i analizirati na nekakvim zdravim temeljima, znači iznijeti neko svoje mišljenje koje će imati neko uporište, jer naravno ne možeš do svih dokumenata doći da ne znam kakvu vrstu istraživanja radiš, a kamoli do dokumenata koji su osjetljive prirode. Dakle, ko to nama želi isključiti plin, ko to nama želi uskratiti plin, idemo malo da bi mogli se dotaknuti teme, pogledati kronologiju događanja po pitanju Sjevernog toka i Gazproma i upravljanja distribucijom plina prema Europi. Dakle, prije nekakvih mjesec i pol dana počelo je kroz mainstream medije zastrašivanje tipa zločesta baba roga, tamo Vladimir će zatvoriti, isključiti, smanjiti i svaki dan isti naslovi, smanjuje isporuku, evo smanjio je, baba roga je zločesta, smanjila je, sve što ne valja, sve što se dešava upre se prstom u jednu osobu, u jednu državu. I šta god da ne valja, oni su se, i taj rat i taj sukob je kriv za sve što nam se dešava na svim poljima i po svim pitanjima. I o čemu se tu radi? Svi koji ste samo djelomično popratili naslove u mainstream medijima, 10-tak dana je trajalo to zastrašivanje i ja idem pročitati. Obično se, kako sam rekao već ranije, istina ne nalazi niti u naslovu, niti u podnaslovu, nego ju eventualno provuku negdje kroz tekst nekakvom šturom rečenicom. Pa tako je bilo i ovoga puta. Znači, počeli su sa zastrašivanjem takvoga tipa iz razloga što se provodilo, pazite sad ovo, redovito godišnje održavanje. Sama riječ kaže godišnje održavanje, znači da sve ove godine unazad, 10, 20, 30 godina unazad, niti jednog slova nije bilo, a kamoli da bi se informacija manipulirala i iznosila preko mainstream medija na takav način. Znači, riječ je o nečem što se dešava redovito svake godine. Znači, redovito godišnje održavanje. Zbog takvog godišnjeg redovitog održavanja smanjuju se isporuke plina, jer se neki tlakovi i cjevovodi moraju zatvoriti, nešto se mora očistiti, nešto promijeniti, nešto reparirati. No sve ove godine unazad, koliko sam rekao, je to bilo sasvim normalno. Do ove godine, sad to nije normalno, sad je to zločesta baba roga, tamo Vladimir, on sjedi na izvoru i on to zatvara, on to želi uništiti cijelu Europu. Međutim, radilo se samo, kako sam rekao, o godišnjem održavanju. I tu priča nije gotova, tu je tek počela. Dakle, nakon toga što je to godišnje održavanje završilo, trebalo im je nekakva nova razina plaćanja, pa su onda rekli da je zapelo, pazite sad ovo, negdje na cjevovodu koji ide prema Njemačkoj su morali skinuti jednu turbinu koju su poslali na remont u Kanadu. I ovi u Kanadi su je primili u Siemens, mislim da je Siemens, oni su je vjerojatno i reparirali, ali pazite sad, onda je izbio problem jer oni nisu htjeli ili smjeli vratiti Gazpromu tu turbinu zato što je Rusija pod sankcijama. A Gazprom je to trebao zaprimiti i onda su to radnici na terenu tamo negdje prema Njemačkoj trebali namontirati natrag. I to se jedanput ta tematika zagubila i izgubila. Kako sam to počelo me to intrigirati i išao sam kopati, jel, kako sam naslovio video, ko to nama želi zatvoriti plin, odgovor bi se nametnuo sam po sebi, njegovi vlasnici. Sad, kad ideš ovako iz mainstream medija gledati ko su vlasnici Gazproma, većinski, još uvijek, je ruska vlada. 50,2%, ostavit ću vam taj podatak u linku u opisu ispod ovog videa u kojem ćete moći vidjeti ko je prvih 10 vlasnika Gazproma, a sada ću vam ja to ukratko pokušati isprepričati i predstaviti to neko svoje razmišljanje o kojem sam na početku videa govorio. Dakle, ruska vlada je vlasnik 50,2% dionica Gazproma, što znači da je 49,8% u rukama
privatnih dioničara. Za ovu potrebu ovog videa, da lakše shvatite šta vam želim reći, govorit ćemo u rukama krupnog kapitala. Krupni kapital je vlasnik svih važnih logističkih puteva, svih važnih energetskih firmi, svih važnih financijskih institucija na cijelome svijetu, pa tako vidite 49,8% je vlasnik i Gazproma, firme s kojom nas plaše da će nam smanjiti ili u potpunosti zatvoriti plin što se tiče Europe. Dakle, ko je ostalih 9 vlasnika Gazproma? Ostalih 9 vlasnika Gazproma su, pazite sad redom, Vanguard, BlackRock, JP Morgan i ostali veliki američki investicijski fondovi. Doduše, jedan je britanski, jedan je norveški, ali vjerujem da je to ista kaša i da je to isti taj krupni kapital. Sad, s jedne strane imate krupni kapital koji je vlasnik medija koji plaše godišnjim održavanjem i neisporukom turbine i koji sami sebi ne žele isporučiti turbinu. S druge strane imate ovaj podatak koji to sve diskreditira i demantira. Znači, zašto to mislim da je tako? Ja ne mogu doći do prvih 100 dioničara koji su vlasnici Gazproma, ali duboko sam uvjeren da je tih 49,8% krupnog kapitala pod kontrolom i u rukama skoro pa sličnih ili istih interesnih grupa, koji nam s druge strane, ponovit ću, upiru da su babaroge Vladimir i njegova agenda, da nam žele zlo i da nas želi zatvoriti plin i da zbog njih se sve ovo dešava i bla 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 bla. E sad, to nije sve što bi rekli na TV prodaji. Imate još jedno moje razmišljanje na kojem temeljim ovu priču i s njom bih htio i polako dati neki obol i završiti. Rusija kao država je dužna preko 400 milijardi dolara. Kome? Upravo tim interesnim grupama koji su vlasnici Gazproma i upravo tim financijskim institucijama koji kontroliraju taj krupni kapital, kako će se situacija u pojedinim sektorima gospodarstva i svijeta razvijati. E sad, to nije sve, opet ću ponoviti. Znate li koja je firma u Rusiji najviše zadužena? Pogodit ćete ili ste pogodili upravo Gazprom. Znači, ne samo da je Rusija u velikim raljama duga, nego je i sam Gazprom najzaduženija firma u Rusiji. Znači, od tog duga od 400 i nešto milijardi, ne znam da li se tu ubrava i privatni sektor, ali ajmo to odvojiti, ne, Rusija je dužna toliko, Gazprom je najzaduženija firma u Rusiji. Opet od koga? Od koga su posudili novac na direktan ili indirektan način? Upravo od tog krupnog kapitala koji nas preko svojih medija uvjerava da je zločesta babaroga će nam uskratiti ili zatvoriti plin. Znači, sa nekakvom, ajmo reći, velikom sigurnošću mogu reći i tvrditi da je i ovaj dio ostali od 50,2% što se službeno vodi kao da je vlasnik Rusija, odnosno ruska vlada, s obzirom na ovu visoku zaduženost, s obzirom na izvore krupnog kapitala i na novac koji su oni uzeli od tih interesnih grupa, plus ovih 9 dioničara prvih koji su vlasnici Gazproma, a koji su također u istoj toj grupi i interesnim skupinama tog krupnog kapitala, mogu sa velikom sigurnošću tvrditi da Gazprom upravlja, da Gazprom određuje, da politiku Gazproma određuje ne preko ljudi koji su u nadzornom odboru, nego preko onih ljudi kojima je Gazprom dužan, da odluke sve koje se donose i da odluke koje oni financijske i političke su donosili ili će donositi, da time
upravlja krupni kapital bez obzira ko je na papiru vlasnik. Dakle, s jedne strane imamo krupni kapital koji preko svojih medija govori da će Baba Roga Vladimir isključiti ili uskratiti plin Europi, a s druge strane vidimo da je vlasnik tog Gazproma i da njime vrlo vjerojatno u velikim dijelom upravlja i donosi poslovne i političke odluke upravo taj isti krupni kapital koji priča preko svojih mainstream medija upravo nekakvu drugu suprotnu priču. Znači, opet iz ovog svega je razvidno i vidimo da je samo još jedan koračić i samo još jedan mozaik vrlo lako se sklopi koji agenda sprovodi, kojim se želi, znači, visokim cijenama energenata stisnuti kako male i srednje poduzetnike, jer im je cilj da oni propadnu, tako i obične građane, jer im je cilj izazivanje kaosa i da bi se poslije u nekom segmentu, odnosno da bi se nakon toga mogli oni prezentirati i donijeti odluku kakva njima paše, a da bi svi ti ljudi koji će to objeručke čekati to bezrezervno prihvatili o čemu god da se radilo. Eto, toliko od mene za danas, lijepo se pozdravljam, čujemo se i vidimo. Blagoslovljeni bili, Bog.